ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanalu Brankoja Games. U ovoj epizodi igrat ćemo Factions na jednom serveru, a to je Extreme Craft. Sada, za sve one koji žele da igraju na ovom serveru, sad ću ja da odem na hub kako bi vam sve pokazao. Znači, ovaj hub, znači server se zove Extreme Craft, imat ćete IP adresu, IP od servera u deskripciji. Znači, ovdje imate na hubu neki shop i tako to. Ne znam ni šta je ovo, znači nisam gledao kostimi. Ništa, ovdje imamo neki gadgets. Sad ćemo vidimo da li može da kupimo mi ovdje nešto. Nalike da kule moj hat. Kule moj hat, sad će da vidimo. Samo gdje to stoji, verovatno to stoji ovdje. Evo ga. Jej. Dobra nam je faca. Ovo ovdje je info i to. Enable hide players. Aha. I play. Ok. Šta još imamo? Imamo i server website Vote i server store. Coins imam 4150. Sada za Vote. Pre Vote, samo da vam pokažem, znači, šta je bravo? Šta je bravo? Bugovo server, bravo serveru. Aha, evo ga, znači pre Vote imate Skygrid, Survival Games, OP Factions, Prison, možemo nekad da igramo Prison, RPG, vidjet ćemo šta je Creative, Survival, OP Survival, Skyblock, OP Skyblock, ne znam zašto sam ovdje ušao, OP Skyblock, dobio sam 40.000 zato što sam votovao danas, ne znam zašto sam kliknuo ovdje, OP Skyblock, Etched Island i to je to, imate i PvP, Egg Wars, Hide and Seek i Sky Wars, imate još. Znači, mi će idemo na Factions, ja sam, sad ovdje imate chest, ovo je Vote Crate, znači to kucate Vote i onda vam izađe ovdje ovako i vi kliknete i sad idete i onda idete da votujete. Ovo je kod Crate, znači to dobijete na eventu, a ova dva se kupuju, znači Spawner Crate i Legendary Crate. Sada, vidio sam malo pre da možete da se prijavite, a to ću sad da vam pokazam, znači idete Help, kucate Help. Sada, zove Join Štef, možete da se prijavite za Buildera, Štef i YouTuber. Tako da odete, prijavite se i to vam je to. Ovo je, sad ću da idem home, ovdje. Home. Ne imamo home. Sada da, evo ovo je moj faction, znači ovo su rudi, imamo ovo i ovo su nepotrebne stvari, ali nek se nađe, znači to je ovo. Evo tako, ovdje imate ništa posebno za sad, jer smo tek danas počeli da pravimo, proširit ćemo još i mi se nalazimo u nekom rudniku koji je ispod zemlje i evo, New Envoy Spam at 113, 64.671, samo da vidimo, to. Sada da vidimo, aha, to je F3, znači spavna se na 113.64, mi smo na 1502. Nismo baš daleko. Nismo mi blizu uopšte. Znači, ovako mi izgledamo. Znači da vam spavno vam pokažem nešto.
Imate i Ender chestove na spavnu, ja mislim, ako sam shop, da li može tu da se kupi tools, transportation, miss, materijali, food, combat, building, brewing, opa, ovdje imate da kupujete 624.000, what? Ovo 2300, a na ovo 624. Pa i nisu toliko skupe stvari, nije toliko skupo, ja imam, sad ću da im samo koliko, ja imam balans, ja imam 16.000, zato što sam malo pre da i jednom liku 10.000 i kupio sam ih hranu i to, i sad imam ovo, hero kit. Onda imamo strele, znači tu imate, evo, gađite ovako, možete da gađite, evo, vidite ovdje imamo ovo, onda mnogo je jako. Sada šta još imamo, na primjer, ako želite koji još komand, evo može map, oh my god, kako sve komand divno, get trackings, gods, ilos, papitos, znači to su neke tamo, ali one su glupe ili šta, koja je fora da bukvalno ovdje stavite, kako se zove, ove faction, znači ovdje imate ovaj combat, 10.000, 17.000, 20.000, 12.000, 5.000, wow. Onda transportation, imate sedlo i ovaj minecart, imate za tools name tag, lead, diamond axe i flint and steel. Imate redstone, znači to je TNT i ostalo, znači dispenser, piston, TNT, triple hop, dialect sensor, hopper, sve ono u vezi redstone. Onda imate ovdje ovaj brewing, imate blokove, opa vidite to. Malo mi zapušam nos, dobro, ovo smo gledali, sad decorations, imate ovo, doduše ovo nije ni skupo nešto, 1000, znači 1000 kolor, wow, ovo je nešto nije ni skupo, doduše, food, ovdje imate hranu, materijali, emeraldi, znači emeraldi, onda diamond, glowstone dust, i na kraju imate misk, što je lava, ovaj diamond horse armor, to je baš skupo, znači ti armori su mnogo skupi, perla košta 1000, znači i onda ovo imate ove gluposti. Sad za premium, to je već nešto drugo što mi nemamo. Šta je ovo? This is the store to get the link to store. To se vjerovatno plaće, kladem se. Da, možda sa YouTube rankom i možemo, ali vidjet ću ja kasnije detaljnije za taj YouTube rank. Možda traži nešto posebno, možda ne. Sad ćemo mi dodamo čas home. Ja, pomenuo sam se. Tačno sam. Idemo home. Evo, pravimo neku dekoraciju, idemo u shop. Evo, decorations, uzmemo sliku, jednu, dva. Ovdje stavimo jednu, ovdje stavimo drugu. Možemo malo i samo da vidimo, ja mislim da mi je to na spavnu. Mnogo treba i drva ovdje, znači to je najveći problem, što drva su skupa, a i nema ih nešto puno. Znači stvarno nema uopšte nešto puno drva. Evo uzet ću ovako, imam i pesak, to mi je za staklo. Znači imam razne stvari. Idemo home. Ajde, nema home. I mogli bi ovo, to ćemo u sljedećoj epizodi, znači u sljedećoj epizodi ćemo da proširimo malo i ovo će da izgradimo.
Znači, pa će ovdje ovako stavimo i slike, stavit ćemo za napitke, da pravimo, evo su rude, ovdje ovo, ovako, tu, ne znam šta ćemo, imamo crafting table i to, tamo će da bude nether portal 100%, ovdje će da napravimo laboratoriju kao ono za napitke i ovdje će da napravimo spavner, ali sve ćemo tom vremenom, ovdje će da budu ovi chestovi. I sad je nešto AFK rank VIP or higher, wow. Eto ga, znači ništa posebno. Imate čak i Hell Africa, brate. Šta ova ima? Ovdje ništa posebno. Ovdje ne znam što ću da stavim, to će vjerovatno da nam stoji, ne, tamo gdje pravimo, znači tamo gdje pravimo laboratoriju, tamo će da stavimo chestove za napitke, ovdje ćemo da stavimo za ovo od spavnera i tamo za nether što će da imamo i napravimo tako faction i nadam se da neće da nam se ruše, nadam se. Tako da idemo još jednom do spavna da vam pokažem još, da vam pokažem još šta imam, pa će da vidimo. Samo ovako, znači Branko je bolestan, ja mislim da se to rekao i sada će Branko da nam se javi. Branko, javi se. Evo ga, možda ste ga čuli, inače, igra Clash Royale, inače, hvala na 85 suba, stvarno, iz dana u dan sve više rastemo, mislim kanal nam mnogo više raste i mi vam se zahvaljujemo, vi šerujete vaše videe sa prijateljima, i pišite obavezno komentare kako je bio video i da li imate neke primjedbe ili šta još treba da dodam ili tako nešto i isto prijavit ću se za onaj YouTube rank pa možda ga dobijem i možete da dođete kako bi zajedno igrali. Sad da za kraj još da vam pokažem, znači ovdje imate sel, znači tačno sam znao, tako sam ja izgubio hranu malo pre, znači malo pre sam kako se zove, malo pre sam bukvalno slučajno kliknuo i izgubio sam hranu i sad sam ponovno izgubio. A tako, i hrana nije ovdje nešto posebno, znači hrana nije nešto posebno, teško da nađete da ubijate, ja bih volio baš da ima neki poseban kao spawn da se spawnujemo za jelo i to, ali eto. Ovdje imate open shop, znači to je ono što kucate shop. Ovdje imate fix all, ali košta 2 miliona za sve. Ili za jedno, ali ja mislim da je za sve. Znači, kad bi, ajde ovo sve stavim, samo ovo da bi stoji ovdje. Da, 2 miliona. Previše je skupo. Previše, znači ja ne znam zašto toliko košta, ali nema veze. Ljudi, to je bilo to od ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video. Neka nam se Branko još jednom javi za kraj. Evo je on rekao čao. Tako da to je bilo to od ove epizode, hvala što ste gledali. Link od servera će da imate u deskripciji. To je bilo to i pozdrav.